تدمع عيننا، ما تدمع عيننا خوف من حدا، بس تدمع عيننا حسرة على أنه اتكالبت علينا كلاب الأرض وتخلت عنا كل دول العالم من عرب وعجم بصراحة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı musulmanlar tuğanlar. Barınızdağı Caratkan Allah'tan tınçlığı, salamı, meri merayımı, cana berekesi olsun. Kur'an'da Caratkan Allah Teala aytat: "İnnemel mu'minuna ihva." İmandılar bari şek kümünsüz bir tuğan. Al muslim, al muslim. Müslüman, Müslümanға bir tuğan. Andықтан qayсы musulman qanday qayğıda olsun, oruda olsun, qıcalatçılıqda olsun, bu bizden qayğımız, bizden orumuz, bizden qıcalatçılığımız. Bugün Palestinaдағы bolğan okıya жүрөгүндө imanı var adamды sızdatpay, qayğırtpay koyboydu. Kimdin жүрөгүндө iman bolsa, al sözsüz qayğırat. Ошол жердеги өзгөчө балдардын ölümdörü, şehitlikleri, orulardın, alsыздардын, ayalzat, enelerdin dünyadan qaytolары bul barыбыздын жүрөгүбүздү кейитип турат тугандар. Bul ошо Израиль тарабынан бомба жардыруулары өзгөчө ушул ооруканаларга бул адамгерчиликсиздик, бул бир ташбоордук деп айтсак болот тугандар. Албетте булар яктунун набийин бигойри хак, жазыксыз пайгамбарларды өлтүргөндөр бул. Allah Taala özünün жазасын берсин. Özün Allah Subhanahu wa Taala musulmandarga жардам берсин. Бирок буну эл аралык уюмдар адилеттүүлүк тез аранын ичинде чечүүгө албетте биз дуа кылабыз. Мусулман катары туугандар, биз эмне кылабыз? Кайерден гана болбосо жүрөгүбүздө күйүк жараткан Allah Taala. Дуа, бул дуа болсо силахул муъмин, момундун эң күчтүү куралы бул дуа. Кайерден болсо да эртеги кеч Allah Taala'nын бирөөнүн үнүн угат, сөзсүз жардам берет. Мусулмандарга Allah Taala'm жардам берип, жеңиш берип, курсанчылык берсин. Душмандардын бардын жараткан Allah Taala'm ойлорун, топторун бардын талкалап өздөрүнө кайтарсын. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين.